megalayapost.news. Hakasip ikut ya Food Meghalaya Pineapple Festival dan kesengi ublay kabalalong hadilihat New Delhi lasaki kejengwan tu kipat ba banwan thiet yo so turun na Meghalaya tang hadu kumbalai beji janmien bun ba no so turun ubalabu hakistol ulalun no kabapaw syai bo so turun na Meghalaya udang beteng banlong wain kimarap kibadon kejengdawa kabajur hakiyo jong kari habayo banyakran bat katuk ani kipat ba kiblawan jengo ya kani katamasa kilapan pa bo so turun na Meghalaya uday ubabang bat ubat yang tam kila ongru baga Meghalaya Pineapple Festival kadi katamasa kabakring bahai kipat ba bat kaba ailat yaki banyo man bat hit yaw so turun ba paunam kajela kumta kila kerpat yang sorkar Meghalaya baha katamasa kabanwan kila kerpat yang sorkar kinwan ra kambun susu yaw so turun namar hagani kasipun kun bun kipat ba kim semlayo ban hit satya yau namar bola lunno sywaban kut kapordi hagani katamasa kablani laisngi ke sorkar Meghalaya kelawan ra hadu artusan metrik ton usok turun sa New Delhi bat kumba arspa san pongut kinong rap bat kinong sengkam la jong na keleng ki distrik jong gajela kilawan syembenta ban pen inam bat di kimar rap bat kimar jongki kajingya be ya renti jong gani kata masa lapen isya ya kajing job hakabakanti usok turun na Meghalaya syakiyau ki bahe jong karui bat kala peliru ikilat kilenti ki bakambha na kamta kinong rap bat kinong sengkam la jong gajela hagani kata masa lapen chongkun bat penchungshit susu da kikenhun ruai kinong put nong tem bapher na jela Meghalaya ki balapen bergia kinongan petkai da kisor jengruai kani kalanang pen itnat susu ya kata masa bat keringru isibun kipat ba banwan saki bade syementa hakani kata masa. I love Seven Sisters and my experience has been amazing traveling all those Seven Sisters, and I would like next time whenever you come, Government of Meghalaya come with more pineapples for everyone, as pineapple is a love language of you guys and we totally enjoy it. Thank you. Isyo tanakin ba di madong ilo di yayo ha kador wala mabasti isyo tanaka namar mangiban nafastan ketilo isyo tanaka isyo komenta iwan nang ni naga blog Palestine blog naga Palestine yung blog Palestine so bagi ay di sorkar gidai ban kentiu yang ikannya gani kata ya gani ka Victory jogi bagi kepelong yang malas nan bande sampai bernamar bagi bar kita tadi pakai kiopas. Habang ngadon hangne kalai sakhi dak khmat lajong mandi kasatrun hanung bak deli hadilihat hakane ka festival lanai ka fish ka ba basau jong ka Meghalaya Pineapple Festival ngalas nolongo adu kata-kata nadu ka first edition second edition third edition fourth edition ngalaban ba sauteli hendrai karena kasin kalong kaba pala hadu kata-kata bajingkwa ban kasatrun jungi kabami nakari kaba ihit kajungi pamtip balai kawai kasutu bakadaw kabanongkong kalong kasatrun jungi kalong kaba tiang hadu kata-kata kaba jam bat kadunaya ka acidity hoy knempet kasatrun kami barok koy kanu izungi satrun kami apo ka Kohima Nagaland satrun kami apo Tripura Agartala satrun kami apo ka Imphal Manipur kita baru kita ngayalap ti alalay banbam bantes sing sa tunjungki henry ngamday bangayaro na sinusarong hadu man ta ngasngap kasatrun kababangtam de nakari kajungi kabami nakaripoy kabami nakagaro kabami nakakasil kung peninsula dauki bat keleng-keleng kasaka jung kakari kajungi sas kinangdan yang kisatrun mata kasatrun nila mi bandi kumno hadu henru bace henry laisteng talaludno Marsting kibriu kami su bantiet ya kasatrun bun kibala don bala snutna don bala bom skutna su nomor bomyo su kaso ngi pan ngimla su ban ai na masin lalut ke ban wanra nya sa sisin ru lazngai te ngi hap khang no ya kastol sakawai ba ngiladuk la katokan itli kiso ngiladu namar balay ngidu kiso zungi la zem lawet no namar ba bun palat kalang zisi berkawai ke bazem batyang kata-kata pun kiso zungi landu Kembali sipun iki nongpet iki nongrap jang kejela maksong senong. Nidon hangni apa Meghalaya Pineapple Festival arja pun rio hangni apa dilihat po nongba Delhi. Bat tani ka program lastang ro ka sipoterik na Julai bat berkot mentagsi ka kada atorik Julai arja pun rio. Bat ini program na play Chief Minister Joni, but kumjor kumu konsal badan ringkat naga Central Government of India, Sri Jyoti Raditya Sindhya, kumu konsal
But jangan ni palat kumba jangan aspangut kinongrap ki entrepreneurs kipa ngila wanyalam seni ya kaban pedi ndai tangyo ki fresh pineapples ndai kumjuru ya ki value added products ki processed products balastan of pineapple bat kumjuru na ki bai ki jingbi jangka agriculture na po kacala Meghalaya jadi dap na kecik kemen bamtau stam kani ka program kalong ka job sisya ngi kecik it kecik kibreu yu sotron jangka Meghalaya min habai compare bo stam baladap ka mencap stam ila pha kumba khatsantan pineapple seni Delhi bat mentau stam ila putkre ban kanong kambun ban ngila pha palat nai po ton buli sotron andai ngi namar kacing kwa palat jong kibreu ban your experience yau ni sotron joka jala Meghalaya ngimsil simala ban pendap hadu kebakut ngilha ban petsangi ano yang kacing dia nama bom dat show ngila persang ban pendunaru banginai tang marway artli uso nagam tai bei priu tang bakin yo amat rei ngim simlala ban ai lut ye borokai kendiat nan lagi kim simla yo su kini kita kalong ba desi lemba ka jingtip sun kibriu sefang sotun yo Meghalaya ka jingtip pat ka jingbang ka jonghu kalapen pauna miu bat kibriu nak keleng kini ka Delhi bat ijaka ki pamajan lawan kenang bat thiet yu sotun telung ba kani ikwa ban pedi sa kini kibriu jengki wei ki bentai jengkari India bangidon yu so turun bangi ni ong bo ni snow scam banong bau de so turun bo bang tam ha percai mo kata kadai kacing snow ke jengi bat ngi kermen bulang putai mau bulang ubadap umha bat ubatiang ubapang kacing bang de nak ta kadam nget ba kani kala pelong ki bri ki bamat kin kwa ban yo sure je kani ka yarap ya ka state ka ba kalong ba lengba kani ka program ni sibon ki bri ki bade ki nong tiet ki nong khayi kila wan banwat yang nyuso na ki nongrap na ki FPOs na ki IBCS ki ba don apa Meghalaya je kani kalong kacing mentoy bat ni ye iru abagi survey kumno ba kador jong sotron ru kalakiu na kisnam ki paminswa bada nganget simba kini ki program semua bala de da sarkar kiram ya kaban penhe ya kayo jong ki marap na Meghalaya bat kumjuru bat penkiu ya kayo kakan jong jela bat kaba bot nang ta bat kolong lengba kaba ni penmi ya kini ki process food balu ada project kene kanirap sibun bikin di pada ki entrepreneurs kene ki agri businessmen no women kibala ban generate employment kan irap kuno ban wara ya kecing kerben nagamta kinong song jela nagamta kinong rap mo bakila ban yo ya kam kecam legba kini ki food processing legba garap karya je kini ka program ta usnam kalong siak job pada kelapan tap da kacing kiman yang ki organizers prokai we don amne organizing committee kepada naga department of agriculture naga Meghalaya Eats Limited naga NBDA naga Meghalaya state marketing boards but we ki agency badan nang hani kum ka nong ka MSRS nang tangidan nang niru ka MyMac team bat kini pi badan nang ni ban yarap ban pen sokmen ya ka program kita kini team ki naga MGMP ka Meghalaya Grassroots Music Program mo dikini i bakila pensutna baik pai kuat barokat kila pelong ya kini program kebajap kan di ingat skamba nang ba ka bagi So they're really dan good mata to keski one and all. kaba ngilap ba kini ka Happy to see all of you program again. panta
kan ai mesin ni nongrap kan ai mesin ni entrepreneurs pat kunjur kan kai ni kum state mo si kiba dan lagi department of affairs kumno ba in what ikini gila kumno ba kete sosio ya ga yok hat jong ke marap da ka ba pha ki ba legba kini ki program kum ki fairs kum ki exhibitions kum ki festival bagi bayi di beliau jom poro kue kerja dia kentep ya kami kerja undai tang ya ka agriculture undai ka culture jogi bat ya ke caka kita itu nak baku state kebakinan bat ingat kita baru kita kerja toy ya state. Meghalaya pineapple is very tasty, juicy, and I loved it. Thank you. MeghalayaPost.news.